Ngithokozile nathi yathi Gcebile maye kuhle ngiyabona futhi ukuthi kuclean. Salungitshela ke siswami ukuthi iquality ne-freshness niyikala kanjani ebutchery. Ungisonzele ungangibaleke. Embhobheni. Ngiyabonga siswami ukuthola leli thuba. Siyibutchery angicale nje ngokuthi si-clean. Kuba ne-staff lesingena ekuseni always i-stock cleaner sishaya clean as you go. Nawucetha nje kusebenza uya-cleaner, siya-sanitizer tandla. Siyageza tandla njalo nje emva ka5 minutes natiye nje mfowethu amtek sanitizer lesicupha kibo sicupha kubamfu laba local sicupha support emaswati ngale ukuthi ke thina simbabane super spas halali sisupporta emaswati la halali asithengi noma ngabe ngikuphinze futhi support nebamfu laba clean la sicupha khona kuma suppliers ethu siya checka ukuthi lama suppliers ethu ahlobile yini bese singacupha kibo nathi si staff futhi sasembabane super spa ebutchery Phinze futhi njalo every after 6 months sihambe sesibhedlela send medical check up bodokotela bahlole ukuthi sisephilile seselungile kusithe ama customer kanjalo futhi nathi sihlala sihlobile njenge staff baphathi befu bayasiprovide ngeuniform njalo ngeminyaka njengoba ningibona nje ngihlobile ngitholile iuniform yami ngoAugust njalo ngeminyaka siyathola ama uniform Okay ngiyakuva Gcebile ngeke ngakunotha la ukuthi inyama ngathi siyakhona kudigalela which is something new cela usichazele kabanti ngalokho Ngiyabonga siswami ngithola lithuba kungimanje sesinelishintshelo olukhulu ema customer akasajiki angakashilo kungale ngekhathi sesitolo ngimake sure nje ngagcebile Mvubulo la ebutchery eSuper Spa eMbabane ukuthi icustomer ngiyalisitha noma ngabe linamali nesisi akusafani na before ukuthi bowukhanza sengiphokethile ukuthi sokuyimali lengaka noma ngabe icustomer lithi ngina 10 emalangeni ngivele ngikala umshibo ngilinikede ngaleyo 10 emalangeni lihambe liyoshiba nami kanjalo futhi ngikhulisa ama size ngapani yami nelicustomer kanjalo liyazuza bamfa nekhaya bakalali bangikadli ngiyakuva nemambala uyayibeka Mvubu salungicicutela phela umbukeli wami ukuthi ake tata okuhlola la butchery Ngiyabonga lithuba siswami ngiyacela balaleli nebabukeli nonke ukuthi nite eMbabane Super Spa ebutchery nitongisupporta ngicela kubakhomba kancane siswami ningisupporte ngetinyama tami ngalana nje cishe kunema chicken agcwele kune oxtail ishipe kakhulu 99.99 ikilo iyahamba kulamalanga ma customer buya ningisupport eMbabane Super Spa kunetinzamo nyele ku December kunetintwane ma customers insamba amase kahle letindlini sabukele ma TV adle tintwane adle tinzamo relax le nebantu babawo ngibuye nangala kunetinyama tami ngicela sonzele busy nginelivoice ma customer andatichu kunenduna yami divorce lengilithanza kakhulu uyakhona kulosa uyakhona kulenta stew njengeli customer kukhona nabo traditional nabo farm style ngalana ke hayi ke limnanzi kakhulu ushaya stew wenda noma ngabe yini nakhona bese ngiba netiteak tami netibhoni steak lesihamba phambili kakhulu sihamba ama customer ngibuye ngibe ne-club steak futhi nakhona sithanda ama-customer ngibuye ngibe nabo ram steak ngibuye ngibe nabo fillet steak ma-customer abuya ningisupport eMbabane Super Spa akhona amabhega for i-breakfast siyafrya nje sifake etinkhweni bamfana bahle noma nawe njengeli customer nje mawufuna kudla uyatendela udla ubambe lithumbu kwaleso sikhathi ngibuye nangala ama-customer ami nasekuseni nginabo pholoni netinhlobonhlobo kedabo pholoni angathi noma sikhathi sikhona insisi ukuthi ngadisho tonke hayi ungasho kancane uthi hala mina kancane nje ngine French poloni ma customer ayithanda kakhulu iFrench ngine French poloni ngislayisile nangabe le customer shothi linemali lengephansi kwalele ngiyibeke la mina ngingicebile Mvubu la butchery eMbabane Super Spa ngiyakhona ukuthi le customer ngithathe ngilikalele kwaleyo mali leyo lelinayo lijikele customer liphethe liyodla liphumule nami futhi ngisale ngakhile ama size esitolo yebo ngiba netinyama tami letinhle ti fresh ke sister alright kunabo T-bone club tibhiciwe titeak kunestew sishiphe silele lokhu nje kune foot and mouth mina eMbabane Super Spa ngine beef lenhle kabi lenhle kabi le fresh nema temperatures ame fridge ahlela right iclean ne fridge yama customer buya ning support siyabonga kakhulu Gcebile I feel like babukele emakhaya babonile tipeshalo siphathele khona thank you so much ngiyabonga sisithola lithuba ning support ama customer bane Super Spa butchery alright well there you have it that was the energetic Gcebile nangaba ukamuva makakubitela tipeshalo sengingene nyalo ke we are proceeding maye sikhulule sitolo neba